Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu witrun yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil kamila wa zahira wal batinah. Qadiman wa haditha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Al-ayah amma ba'du, para alim, para ulama, para masyayikh, para ibu nyai, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram al-fadil ibnul fadil Kigadinto Kiai Haji Badwi leres ki seampun guber sareng para ajunan Kiai sebedai langker Kiai peseraan Pak Asmanah Kiai satu aja laik ahmare bener waktu malam nyebut Kiai malon udah kita kerdu malam semari ya bener ki sadayana para ajunan Kiai sebedai langker si abdina amul jaki tak ngorang yang rasa hormat abdina ada para ajunan sebedan kaula amul jaki aparatur negara pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri Pak Kelebun Kampung Lekung Kampung Lekung Kecamatan Batu mermer marmar ya megaya to mermer koromare bener ki Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan Jawa Timur Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku di sana lah lagi Indonesia tekning porobi negara lain bu negara lain atau karena alhamdulillah Indonesia selamat alhamdulillah negara lain banyak perang negara lain kisah covid makin ikan ng India makin teparasaran semate saar nih sampai 3,000 lebih alhamdulillah Indonesia bi Pak Jokowi tak begimu dikap kita begimu le ada cekak bang saya bang gini apa alhamdulillah ini puten reng kelpung napa
Kasorang sing ngucak le temu kana. Bucur. Bucur, ketur, apa? Lekung. 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 Ledung. Ledung. Lekung. Age. Lekung. Aneng ki pura salang akhi biduang ko. Wah. Namsala Muhammad. Lanjut. Sampai deki. Laku. Du malam. Cek lenan gula mulia. Aku ngeliat dia dengan lain. Insyaallah kita jumpa lagi. Bener. Mereka saukanin Guste. Engki. Cepon Kanjeng Nabi bila lemak kelakuan. Orang gelak mun lemak kelakuan gelak kelakuh. Insyaallah orang gelak ti orang pecet dunia akhirat. Alhamdulillah. Kenapa nomor situng? Nomor situng mun ngalaku na apa saos mulayan kelaban bismillahirrahmanirrahim. Kula tahu karoni kenyi kita ibali sampean kula penter. Cakun bismillah. Ila tahu keng te kelako. Bener. Ada orang pay mun labu ke sampean Allah. Allahu Akbar. Langsung ya Pak, datar nasi masuk aing, masuk jeruk, masuk roh, masuk kolak masuk rojak nasi diundi salak semangka intul tak macam bismil, bodat ada, sapaan. Tekning boleh kalau bismillahirrahmanirrahimnya ada. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Kata sempat mikirin cuk dengan Assalamualaikum. Sebenarnya colon naik. Badat ada. Nasi kolak. Sebagai pereng cacah pakai nyaman ngompak. Beni siapa dia tang laki. Kerja bareng tanglah. Mak boleh saya tahu bu. Mak boleh saya kanak bu. Saya tahu pada bu. Sebab ia dan jolon. Kapan ada nyaman ngom. Kalau pas macam bismil. Padahal bismillahirrahmanirrahim. Jai raja nak kencana. Bismillahirrahmanirrahim pun asmana Allah Ar-Rahman semahani ser Ar-Rahim tor maha belas. Alhamdulillah. Sampean kalau pai semacam bismil nyanyian kisah bismillah tawassalna billah bareng bismillah Bismillah tawakkaltu Bismillah boleh Bismillah tawassalna billah tereng teng 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 Bismillah tawassalna billah tereng teng 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 Bismillah tawakkaltu tereng teng 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 Bismillah lanjut Bismillah ya Allah ya Karim Bismillah ya Rahmanu ya Rahim Bismillah ya Dzal Jalali wal
Bismillah, bismillah, bismillah. Sama-sama. Bismillah. Tawas. Teng 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 teng. Bismillah. Teng 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 teng. Bismillah tawakkaltu Allah Bismillah ya Allah goreng bujur muka esapora satajana tusa amin Allahumma Bismillah ya Allah ya Karim Bismillah orang bujur etrema ibadana esapora sateja tusana itatiaki ahli suwarga Bismillah tawas reng teng 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 Bismillah tawassalna bil reng teng 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 Bismillah tawak korang ngunceng tibi ngunceng ti cek ngampong phơi tuan rumah majer tuan rumah son majer tak majer arop majer tak majer korse majer tak majer sutingan majer tak majer pentas majer tak majer Deoron majar tak majar, nyifarroha majar tak majar. Ini majar mempunyai kena infak, mun majar larang ceramah deh bu. Cepon Sayyidina Ali, alfu dirhami, situng huruf. Cepon Sayyidina Ali, siapa orang man'allamani harfan. Siapa orang ngajar sengkok satu huruf insya'a ba'a wa insya'a a'taqoh engkok kore balik sehuruf alif a ba ta sa ro seterus situng huruf poin insya'a ba'a sengkok jual tak apa-apa insya'a a'taqoh sengkok merdeka kita rapah dari rajona goncurna orang mulang orang mau guru alfu dirhami satu huruf 1000 dirham satu huruf 1000 dirham nih bu dirham nih dari emas PC dari emas semakin tade ampunan belum 1000 dirham situng huruf miliaran bu bojerna mangkana bu nyai mak kae ke betui salim berempek ibu ro corak tepes kana alhamdulillah benih tujuan bu kiai mulang dek itu nyari obang benih tujuan nyai nyari pese benih napa la ikalimatillah kangkui ke mace ke mana al mon keng poro-poro buan pese dek ginto jauh geluh teke ngedah orang lapar orang kenyang teke lapar ki buru kulo ki ngumpak le panggil ada bleten kendina re Allahumma shalli ala Muhammad mon keng ropo-ropoan pese bu tapi ada bicara pese bu minggir pese kun buan tujuan kun tanpa miskin apa nggih sampai nek angkepan nyaman bu nyai ji sekecok cerotot 5 juta cerotot 10 juta cerotot 2 juta cerotot dek sekali
Lah terserah ikhlas punya yang makai dosa ikhlas. Alhamdulillah. Rabbil korjeng-korjeng boleh. Ya apa mulai ada sekali tingcong mau ada apa-apa nih ya cek boleh. Saya beli bensin apa kena. Agaje empon letak apa? Labur empat poin letak beri sekalian lawas serapa jangan Allah. Kini bangki. Sepenting kula mulang sampean ngaji alhamdulillah. Makil teh bojer sekali sepenting tiba tuwi mau teh bojer sekali mau kulus kiai sapa poin letak bojer sekali. Ikhlas pakun karena Allah sampean ngaji kiai mulang alhamdulillah. Rabbil ki pangki ku aku ya junan guste. Kapan sedekah banyak iblis ben. Sedekah sakoni iblis sako. Ki. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Pakajerah kena Allah mohon pengajian ngantok pengajian mohon orkes melak mon orkes semangkin orang mau di mantan ke bintang karya harmonis putra buah pala mona adela bintang karya telo polo ju harmonis telo polo putra buana pak polo monata sabitek adela petong polo nyimu farro hasa polo ibu janro 10.000 tak mendeng kebincun lekah. Cok kebuat tenang beres tangkima. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Cek pon gila Sayyidina Ali mulang sahurup mulakar majer nekat 1000 dirham. 1000 makan pegela le kebala mulai gela bi gula nomor situng pengajian ki puru mun amulan anak pak saus bismillahirrahmanirrahim ki maca Quran bismillahirrahmanirrahim apa jengah bismillahirrahman audu'ah bismillahirrahman ada erah Allahumma barik lana fima razaqna wa qina adzabannar bismillahirrahman mun setan senongko de orang kafir ikebeuleh setan koros anapa nih koros sadengah kana buruka kabi setan ngakana sing akana rengkeng kafir ngakan ki akan kenyang kabi lempo jare nyanta de bismillah nah mun setan sabureng dan Islam lokare buruka kabi pah bismillahirrahmanirrahim buru kabi ngobus alhamdulillah lapar setan nah pah kelepai sampean tak bismillah kantoman tak bismillah sampean tangki kelepain kan segala munku keleman nyaman kentul es buah es teler es gendeng es kilo es puter es macam es oyen es anodor macam es makin kena pangke oh es gendeng es teler bunggan es kilo es tak tahu es baldong Allahumma shalli ala Muhammad lebodo es kalau pada bismillah pas sampean depakkeun ke tengah maca bismillahi bareng awwaluhu wa akhiruhu boleh bismillahi awwaluhu wa akhiruhu cak maturana bismillah kalau nyebut asman Allah awal akhirah awal akhir bismillah awal akhir kita ngucap bismillah awal akhir ayo bareng bismillah awal akhir montro apalah cek pon nyai gele bismillah awal akhir bismillahi bareng awwaluhu wa akhiruhu nguta setan bu
setan nguta. Seikakan gelek sampean sekelopain oleh setengah pereng pah enga. Ya Allah, tak bismillah gelek gula. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillahirrahmanirrahim pah ngompak boleh. Tak akibi setan. Alhamdulillah. Rabbil oleh dua lah gelek bismillahirrahmanirrahim mun ada apa-apain kelampiah antar ke pasar antar ke jit antar ke rumah boy antar cairan kapi bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Pon bade tungnya bismillah. Bade orang bini jarang orang bujur relakan lenteng. Polan bismillah ke baik kempang. Teh baca. Kini pangki. Padahal bismillah mantih. Bismillah man. Bismillah. Bismillah. Pon bedestung orang selake ahli maksiat. Sebini ahli ibadah. Ahli baca bismillahirrahmanirrahim. Ntar ke pasar ngangkui sandal bismillahirrahmanirrahim. Ngangkui kelampi bismillahirrahmanirrahim. Ngangkui kodung bismillahirrahmanirrahim. Abeda bismillahirrahmanirrahim. Acelak bismillahirrahmanirrahim. Bibir bincu bismillahirrahmanirrahim. Pon mai dek ni keselake pekel. Je utang bini je. Tak ambu bismillah tok saya bocah. Oh mak cerep-cepen kopeng. Belis cong pekel sebini selake pekel. Akhirnya coba bisa lake. Beriin pese seponcin. Oning poncin. Ni kebu kantongan ngak kantongan kesebut lambe sorot. Kantong lambe dompet beni dompet. Engki. Oning ki. Napa nyaman ngak nika? Kantong. Tahun ning kulo nyaman beri kantong. Beri kantong pesen sabak dalam. Sabak dalam bagi dak sebini. Ya lek kok motor pese. Engki bismillahirrahmanirrahim. Sabe kalak koncin bismillahirrahmanirrahim. Pelepu pesen bismillahirrahmanirrahim. Kunci pesen bismillahirrahmanirrahim. Sabe boleh koncin kertas lomarin bismillahirrahmanirrahim. Selake aceling nok ngonoin. Oh. Sabe kertas lomari koncin jong mareng jong. Bismillah tok kok mak tremet nyon tepap teh. Nyok engko belis pulan ngolok bismillahirrahmanirrahim melo. Pon maringin ke sebini selake bekel entar ka pese kelo kala koncine buka kala buang ke somor pesena buang ka pesena buang ka pesena buang ka buang ke somor abis tu seminggu kala pentah lek kadinto kamu pesero lek kamu pesero le engki ekala bismillahirrahmanirrahim ekala bismillahirrahmanirrahim ekonci bismillahirrahmanirrahim ekala pese bade kereng kak dinto kak bismillahirrahmanirrahim loh aduh cek bingkok merebuang ke somor mi patong berlemari boleh Allah merentah malaikat Jibril hei Jibril kalak peselem somor Jibril pabeli boleh ke lemari Jibril pekereng Jibril pon duduk serang malaikat Jibril pelepu boleh ke lemari malaikat bu ngadepin alam dunia panikah padebi ngadepin pereng padebi orang ngadepin pada bi orang ngadepin langsung icapur kalak tau sangalaan tejak dereng bucur kampung lekung kau jalan dereng lekung bucur ntar ka somor ngalaan dah ongke boleh ngalaan dah mereka Jibril tau sangang kuian nyaman du nyin du nyaman lak nga lain bi kula bi sampi kinang kin ngalaan boda tada tak sakti sampian tak sakti mantra guna aduh mun sakti tauron malaikat Jibril gini bangki nah makanya kula panjenengan make bismillah to recek sebeli aki beda hasiyat alhamdulillah bismillah
sebu situng. Kula pernah cabis dah Habib. Habib, dan gula. Terus lakoy kebeci orang Habib. Katinapa orang kanisa na orang. Nyaman menikah. Pon, macam bismillahirrahmanirrahim. Sebu situng insya Allah. Nih ser orang kenggul tak macet tak sempat. Banyak gelu bacaan selain. Tak sempat. Pon lam salah Muhammad. Lam salah Muhammad. Pon nomor situng mun ala kuas suatu apapun ke pasarah ke kantor mau ke buku mau ke Quran ngimam menah ada orang apuy idza arada syai'an ngelakon situng nomor situng bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2 mun lemare panjenengan kapibeud alakon apa-apain alhamdulillahirabbil. Kalau mau makan baca bismillah, sesudah makan alhamdulillah. Itu semua sunnah Nabi. Mari kita kerjakan apa yang diperintahkan. Mari kita kerjakan apa yang diperintahkan. Bareng. Kalau mau makan baca sesudah makan. Kalau mau makan sesudah makan alhamdulillah. Itu semua sunnah Nabi. Mari kita kerjakan apa yang diperintahkan. Nah nikah mun lastaren apa-apa alhamdulillahirabbil pasang alamin bu. Kula simulang kitab hibur sepuh nang compok. Pada subuh kula kuliah subuh nang masjid kula tibi. Benareh ngocak kipani keterangan nomor 2 mun mareh situng-situng alaku apa-apain alhamdulillahirabbil alamin. Bareng terater alhamdulillah kan mun sampean terater laku topak ki laku terater topak bareng cukup ajam kelepateh kene bang ki langsung reng dina kelepateh ki purbi kudu doer nyaman ajam kelepateh ajam kampung ete assalamualaikum waalaikumsalam apa lek ya terater derimbo ya alhamdulillahirabbil kerja bareng kan mun biasan sampean lain bi kula alhamdulillah selangkong tai kuah bener alhamdulillah le kok lah kala tero Lopez lah karena bah berlopez alhamdulillah yo sabta bun cer sampean cer reng bucur reng lekung ge cer reng lekung alhamdulillah bereng nyerao tang ya re tepan tandi bese sekali alhamdulillah pasang tambahan alhamdulillahirabbil siap mertung napa kadu dia bismillah melolo kana bismillahirrahmanirrahim cek lah mari beuleuy ki buru le ulang poho lah kalau pai mun ngacin wato wa error ngacin reng tua ada casoh kini bang ki padahal pangkempang pengajian kulo sendiri bergelu kula sekempang saya kira kau benar kini bang ki orang banyak ngunceng gula iya cara manyifaroh hare tak reng be mabe king nyaman ka ate kini bang ki engkur kor kala jak buang kap makan sampean masuk kangen keluar kacir masuk kangen keluar masuk kacir keluar bodo tada saya kemaan ntar ngaji kepada kotek modus makai anu kena mangkat bunyi anu mangkat nyaki olen pengajian apa kak jangan sebiji entak noro cuta pada biberi ada apa-apa berarti keng tedung keng entar bodenya mana kiai waliullah bahrom kiai bahrom al-ajam kiai saya bu ajam berbeli
Sekeber belaku Kiai Bahram pereng le kenal kenyaman wali Kiai Bahram Al-Ajam ngucak Kiai Bahram Al-Ajam bada ke Bahram Al-Ajam ani kelaku na benaring ngale kuburan kitab nih Bu ngale kuburan nemu tengkorak cetak dibuang andi setu andi tungkat jumbu daki dek ko pengen tengkorak gele jumbu daki tak gelem masuk buang ngale boleh kuburan nemu tengkorak cetak terumpung cetak anon cetak jumbut kangan tembus ke sekacir buang boleh ngale boleh kuburan kale boleh cetak gele nemu boleh jumbut depak kan ngatengan jumbut bitung kedah kan ngatengan pas ambu pas esiom cetak gelek maresiom pai kuburagi boleh pendem boleh cek pon Ki Hasan Basri pada wali nah kaki ke Bahram dak lakon ngale buang ngale siom pendem boleh main ngareng gila gage nyampit ke Bahram Al-Ajam sampean tak tahu cetak nikah lambek sebi gula jumbut tak gelem masuk ki odi itunya entar ke pengajian keng entar abonta badat ada entar ke pengajian ngeceper tibi alhamdulillah abonta tibi alhamdulillah badat ada sekemaan aduh Pak, ini kabar bukan apa? Lah kuwi bodo arisan. Siapa begini? Iya pun mari ngening, kita ngening anu. Mangkan berempaan, duratosan. Iki bui apun oleh, iki bui on lapah ngocap prabota. Kok kerung bukan pelak lakin, tang laki tak pelak. Ada walak le kapi lakon ni bini dia. Apun tan cubaan laki na. Oi. Bu, ika bala monreng bini abon taan cubaan selake bala kereng lain maka cilen aku ya juna Allah nang hari kiamat cilen 35 meter kalau ngaki kele irah tulak hurah pola na abon taan cubaan selake cek bala selake bagi cuba tang laki tak apujeng dok remah terus apujeng tang laki cerai unakian bodoh remah hupe lak cukup bidang pesen lak kopi kebeli pingkok lampi kebeli gelong kebeli kalong kebeli dia magatir ya galbi ala magatir ada badat ada alamiat waisna wal khinna aja wala nyaman aduh kita beri singala sepaling dalam jeung beri paling dalam simaku masal ya tasgiri you will salis fi kena melak ke burung setedung di pot semprot ku lebak lah ngantok semprot bi nyanyian melak mel jadi reng dinak reng lekung kepada ya bu nyai pengajian bismillahirrahmanirrahim baca cek iman sekasangka joyil pak ngelapak ngadu kentok potang kedurus Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad lanjut ke Bahram Al-Ajam bener lagi ke Bahram Al-Ajam ngale sampean tak tahu Ki Hasan Basri gelek cetak Kak Disa cetak gelek saya jumbut tak masuk bi tungkat kula kopeng Kak Adis ada pak ke pengajian tak ngidinga apun ta melo ngeceper melo ngecopok melo bada tade
Sapaan to? Ya deh. Tadi bak kamu ngaji anja benta melolon ilmu masuk ke dalam lakon kalaban beten alhamdulillah rabbil pon kak nih cumbut lagi tak gelem masuk benta melolon benta benta kayak neng cengeng harisan laku tak ngening kionan mangkan sinaki pan berempan cecelan sepeda motor tak majer engkau ketemuan Bik Siti kemarin di derem masih ketemuan asalaman nama kita lasan jadi engkau pandi otang kuci itu dus depak nondu yashghal qalbuhu bi syghali dunia depak ke pengajian aten sibuk mikirin mikirin bada tak ada sekemaan depak ke pengajian keng benta depak ke pengajian keng nyokel bening keng hosok apa keng mikirin otang mikirin naudzu dadi make jumbut tung keteke bahram al ajam tak masuk apa depak yang benta, depak yang cengeng mikirin otang. Ilmu tak masuk sekali. Padahal, telepon kanjeng Nabi, manis dada ilman, walam yasdad hudan, lam yasdad minallahi illa bu'ada. Pasera orang nambahin ka ilmu, tapi lam yasdad hudan, tak kelem bener. Aben nyorein nyuwanduk man ke pengajian baru selebra, keng tak kelem bener, tak kelem tepak ka aben. Sengico pagun seatokaran searasanan setungat duan seiri hati bada tade sekemaan seiri ane lakon reng bini ruah biasan bada mele motor mate morke ta ya tak nyauti bi malau ke haji mada je masuk masa mate mora ke bay Roma ma bada ngok kelengo tanya kibi sulake sake apa jada jaga ka mangok kelengo kan le bada beli motor kereke dede ma bada ke bay Roma sernya mana Ciser neknya mana Matsura mari haji Pak Matsura ke bay Roma gugul masuk ke sambu bo iya de anap genap lampu nanap genap suruh foto kana kula siling ke siling nyandeng Malaysia nyandeng Madura Solong nyandeng Madura ke pek kina panggi ko puka melako alengo akotak aduh njak model dimmer jan kula tak tahu mana nemu kula koncengan Surabaya Madura hotel tak nemu guys hotel kula sekut kenapa hotel kula tingkara mas Surabaya sebab ke hotel seramai boleh sebab ke hotel kula ya tak siling ngaruah ngon ruah ki bura siling seroja bentet kek tabu tang genje ngon jada yem fos datang kena yem fos sakit dah nyok ta boda tak ada tanya ki bisa sakit apa le enjak tak sakit kang ara apa le mak nyok jalan ngokol le ma bara ka aku bayar ma engkau tak gelar ke Matsura ka aduh mayu ka ada rembar saka aduh saran mondeng bini apa sokore bu mabara mele motor alhamdulillah malau ongke haji mate morge bay Roma made je tabraan lah perang ngucap alhamdulillah lah
Alhamdulillah made tabrakan kak mate tulat kak mung kadung ki odi made juga aja milang kapi. Berarti saya mate maleng, saya mate mun saya mate maleng orang perak kapi. Mun saya mate reng soleh orang sosakap. Mangkan kepon ke syair ada buaki fajtahid li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam waladatka ummuka ya ibna adam bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura fajtahid li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Cak maduran waladatka ummuka ya ibna adam ngelahir aki dak been kapihe anak adam manusia bekian nangis embun serembi keluar muntak nangis bi ingat aki daun merong epop po padagi takut buih kini pengki kapan nangis fajtahid liha waladat ka ummuka bina adam bakia lahir kapi anak adam nangis wan nasu haulaka yadhakuna surura tatangkeun perak kapi mabeureuan perak embana perak sapopona tatangkeuna mabeureuan mate murah malaoen madejeuna entar nyandek kapi paroba laki aduh ingat kapaan keler aduh cik ratina ngalak kambun arapa petok aduh ya Allah bening ngalak kambun teh kira jalan jong pote ki mun artis roan ratin pote lancong mulos pote kuning kutilang kuning tinggi langsing kutilang kuning tinggi langsing wedina aja langsung sapu ini ada ngulpai budi sapu ini budi ngulpai ada pak kelakon pangul pa lambok kulis tak kering bukul tahun ada sekering setahun mangkene alhamdulillah rezeki deng lekung kula bisa hadir mangkene kula beri tedung kelak ki tedung kula mangken bisa jalan alhamdulillah tuan sampean mustajab amin alhamdulillah pertama kali kula acara matoju mangkene toju ke tuan rumah mangken hari ini kula cara Jember sampai tedung, cara Purbolinggo sampai tedung, Sumenep Mekasun Bengkalan, toju pas tedung senikah. Kadung tedung terus tak juga. Kula cara macam lonjong. Toju sekejap merebu boleh nang bebengan niki lepas ngi bental pas toju kula pas tedung ting selawatan ngi pesantren kula. Salatullah salamullah selawatan santri kula merebu kelun. Semangken alhamdulillah tuan deng lekung mustajab. Mantap tulia boros total amin. Dibarak mufarrohat itu dibaras total amin abuli kesehatan amin lebih ratin bisa lamba amin lebih sehat bisa lamba amin bibarakatil fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kula terawih tojo kula pojang tedung apa jang tojo kula pojang nguncur kula tak bisa sasujud tak bisa kula kunda ni kemelolon du malam mah benih bila setahun lebih pun mulai recep tahun ada sikut cep tahun ada sing nguncang kula ke Usman Yunus Surabaya sing nguncang tak bisa uning Usman Yunus penter kita masuk kaset kini bangki pada bi kula YouTube sing nguncang boleh Kalimantan Barat Kalbar Kalimantan Barat nguncang tak bisa kula sakit ngamar sop bejo op nama neng Darmo nem lekorare alhamdulillah ngabi motor tung ya tinggal ceng tunjukkan yang sarap teh abek beres kini bangki
Ada orang odi penyakit ngaku lebu nyaman Stephen Johnson keracunan obat. Kan kula nomnge mah kan kula ceramah. Kula paltak nyaman abe miksa grip yo kael. Tas pentas ni tas bisa grip oson bisa grip, oso ultra flu, osak nih kagel ngi betas obat meneh. Yo tali kael ya nomen nyaman boleh suara kisah. Nih mungkin wah tubuh kapi semua. Letu kapi. Gikeng pana boleh ke Roma, alhamdulillah. Pana duka ale santri sengatela. Mak minta masuk pun biar lo yaitu nih. Kis tak masuk yang lo tak yaitu jaga bagi sampian. Takut deki kan di kesampian. Mantar tak masuk. Amin Allahumma. Siapa terok orang sakit? Kula ke masjid gelak kita tonton. Mau repi tonton kula. Tonton kita jalan TV gitu. Alhamdulillah. Keng biasa ndek nih gula kera. Ajalan gula ti pengajian nung mata ki nung gula sampang. Depak ke rumah sakit boleh tonton boleh. Padahal gula ke TV ke motor tonton TV di pentas tak tonton. Depak ke rumah cingker boleh ya Allah. Jangan gula berapa natang rumah jangan gula. Allah tersehat dah amin. Tertak kau boleh Tuhan panjenengan amin. Istajib lana doana amin. Boros terus amin. Sampai sedah amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kimitin ya kan ya kan nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal alaihim rabbil. Ni sing ngaji ya Bu. Ora sing ngaji tumpukan. Sing unjung tumpukan. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Depakkeun kimah. Bahrom al-ajam. Ke Bahram al-Ajam ulang dia ada kele tungkat ko pengah cumbut ko pengah tak gelem masuk berarti ilmu tak gelem masuk depak ngajian cuma abenta depak ke pengajian cuma mikirin tun buang cetak kele ngale ke cetak situng cumbut tembus ko pengkanyang tamang kangan tembus ko pengkacir cumbut ilmu tak masuk sekali tanda ngidi masuk kangar karuang kacir masuk kangan keluar masuk kangan keluar ibu kiai bu muntero di sensuar kejangan bengal keselake sapa orang mate man mata sapa orang mate ridho lagi nah sensuar ke amin Allahumma wa zaujuhu radin sapa orang bini mate selake ridho esen swarga amin Allahumma latedung tak embu sibuk tak ngidingaki sekalian manizdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da sapa orang nyari ilmu tak tambah hidayana tak bener tak oleh bener atena maka orang gelek tambah jauh dari Gusti mangkan pabanyak kidingaki pengajian sabe ke aten kan bi gule kalak di bismillah kade kini bangki mak le demang ilmu sek kau lele mang demang pangkempang tek beri beri bismillahirrahmanirrahim kapan mari alhamdulillahirabbil alamin ki oleh dua pas tunggu bismillah mareh gelek kantongan pc bener ki ngak mertelok semakin berempat ke Bahram al-Ajam berdua cumbut ke pengkangan tembus ke pengkacir ilmu tak masuk kita keluar kacir masuk kangan keluar kacir boleh iban kiai surah bismillahirrahmanirrahim binyi farroha tak idep cepon kiai gelek de remah asaur afukah gini aki Quran siapa orang kungi dengan kita konjur cek rajuna cepon kiai gelek gini bang ki nah boleh sampai maca Al-Quran alhamdulillah cok dari semangkin kopeng sompet bi HP kopeng ngae sompet bi siang malam HP laku beri kepada ke timur ngakan nah tedung jagan tedung antara ke pasar antara ke kantor antara ke sabe antara mandeman toko jual rojak HP pakai ke kuping tapi ngucak rojak sekejap ki upah mulia cong ngepan mu ngakal cong laki nasi sok fluker nyina iya cuko di pereng dia cuko di bajana kuko di bancina nasi sok fluker nanti ki mu ngakal laki tidak kemarin kurang teleko jeung kuko di upah mulia copan tok ngalto ke cobi ko
aji nyaman rojak cap copa. Rojak cap rojak cap. Kisah ulah nang YouTube bade ki, bener ki. Bade cara mangani ku di YouTube ki. Kepada ketemu HP viral kisah viral. Padu pak ke juara bak keluar ke dunia pokoknya mendunia viral kisah. Wonten salam Muhammad. Banyak ring atau gara-gara nyaring selingkuh ragara bada tada lagi ngapain yang lagi ngapain lagi di rumah padahal di pasar landu udah sabar landu kemudian lagi di rumah nah penyaman HP hubungan palsu hubungan cek aja ke HP kira panggi aduh kepada beri mana beri pasar nyatan tedu ibungkon kini panggi cek HP to omek monteng lambak bu bapak tanang ese tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول صل على محمد mondeng lambe tanang nga ese tasbih mondeng semangkin ese mondeng lambe tanang tengal la ese alkur tengal la ese alkur neng semangkin ese TV siang malam TV laku pere berak ke temor dek lakona paneng-neng ada aja banyak Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Buka Quran maka tak lagu menghibur pada waladina wal ladina kat ika humul ghafilun mbak mati belu kita marah aja kini pagi ki baca Quran si ajurat melarat Quran nih bener tobi mana ke tatakun can makanya tatakun tata beni tata cile kengi langi tatakun can makanya si mari tatakun
kan ibu ada ibu nyain ibu atik tahu tataku di kumulon iking kol lima kain kerpak ngucap cakal nyengkal kaya kau lesake kaya aji nyaman santre cap jengkol santre cap beda tade anak sapa anak tule anak durahim dan durasman dereng matureng ngucap Abdurrahman Durasman langgi ngucap Abdullah Dul reng matur kabenyaan lakar keng nyama tenggenteng bieng matura ya apal kabeh tega ke Malaysia kulo cara mengakni kepahadapan kabeh nggih keng beles nolongi tatang ke lakar keng tak menang kareng matura keng sayang bahasana bi reng matura nyamana bilu tak temo konco bilu tak temo konco jami pahapal kapi kana jadi soro sapa dia mau nyanyian apal kap mun Al-Qur'an tak maca Qur'an tak mah bu hatam berapa tahun hibur bu pasan dua walhamdulillah tepuk tangan cung sedua panjenengan sekemang ungguan kana cek ya klecek kana ceknya selain hatam berapaan situng punya tak hatam bu si hatam Quran Ramadan sekalian bu pada bi hatam ilwar Ramadan sebuh aku kastan kok tak maca kapan lah saya kapan kita sudah maca Quran Quran peng jangan pun imaren rebu neng baca neng maren mi oh pesi otak menurut tambu sekali berita ada HP terus HP ini ketak menyelesaikan masalah muntek sabek bakun tak mareh sabek buru mareh kini pengki aduh bodoh boleh suling TV suling selawat bener ki YouTube Astagfirullah Rabbal Astagfirullah tawassalna bareng tawassalna putar ting kamu orang syutingan dia oh beda sih beda la bi ahlil bad syuting teruk gilir ya temu punya orang bi ahlil bad astaghfirullah boleh lagu nggak nikah turut la ilaha illa
illallah la ilaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Ini kan lagu Kula volume pertama, volume tung. Kula keluar kaset volume pertama, lagu sallallahu ala lagu Malaysia. Yang Malaysia ni kan berapa jeng? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ah mancing tapi mancing kapan mari bah lober. Baik bebi kula ke Indonesia. I patut ti Indonesia. Lagu Kula kaset volume pertama ni kan. Alhamdulillah Rabbil ya Nabi salam alaika kening bawa kapi pada salatullah salamullah bisa la ilaha illallah pada sallallahu ala Muhammad pada ada maksud yang bisa kini bagi kita kan minta eti orang yang kula nyikul lagu ni ke mulatan ya toren kula banyak kencer kula segi di Malaysia amin Allahumma ada Indonesia lagu ngak ni kan kita ada pak kesuling ni kan turut ada mah refa kelak nang kita bari kula depan kelak. Asrakol dari mah. Dari mah. Saya rasa macam kelak. Boleh man boleh macam. Boleh man. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.